Tumakder tayo aming kakabsat and open your Bibles with me to Philippians chapter 4. We are now on our third lesson on our series, How Are We to Treat Ourselves to Win the Race God Has Given Us. Kasano ti panang tagiban, panangaywan, ken panang maintenar tayo, ti puso panunot, ken biag tapno nausar tayo lata, napingot tayo lata, ken agpatpatuloy tayo ng agserbiti apo. Ure ado dagiti karit, adot pakaupayan, ado dagiti parikot. But we are able to maintain our momentum, our faith, our strength to keep on serving God. So, deti lesson 3 tayo. By the way, lesson 1, the lesson 1 tayo is the first thing you need to learn. Can you shout the first lesson? Anyone from the sanctuary? What do you do to treat yourself to win the race God has given you? Number 1, that's right. Encourage yourself in the Lord. Okay? Number 2, keep your body under subjection. And that topic, we discuss about discipline. Okay? We need to aim for the prize and we must be willing to go through a spiritual discipline. Lesson 3 is dwell on virtues and think on whatever is praiseworthy. That's lesson 3. Dwell on virtues and think on whatever is praiseworthy. Okay? Let's open our Bibles to Philippians 4:8. Philippians chapter 4 verse number 8. The Bible says, Philippians chapter 4 verse 8. Finally, can you flash it on the screen? Yan. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Let us pray. Heavenly Father, we come to you with thanksgiving and praise. We pray for Tita Minda, ag birthday apo ita, tultuloy mo nga paraburan isuna, hanlang iti biyag, ngem iti na bunga, ken naragsak nga panagbiag, kas may nga anak mo, ket Lord, bless her kastamot pa ni nanay, and their whole family. We pray that you will bless our lesson this afternoon, Lord, ikanak kaditi heavenly wisdom, ket sapay kumata deti nga lesson, makaibati, uno mangibati, iti prinsipyo nga mabalim nga surutan di Christian life mi apo. We are going to discuss this afternoon, Lord, about the mind. Because if we want to make a difference, to serve you well, and to be able to render our lives for the long haul or the long term, then we need to learn how to take good care of our minds. Kat deti apo in bagam ti saom, kunam think on these things. Dayta nga rod apo ting kami adalan nita. Bless my brethren in Hawaii and all those watching on YouTube right now. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Now, our mind is a factory of various thoughts. Ipanunod tayo kakabsat, faktorya. It can generate a lot of thoughts. And that is why we need to learn how to discipline our thought life. Too much thinking is not beneficial. Numa nagpanunot tayo unay, sobra nga pa nagpanpanunot, kat saan nga makatulong. Let us simplify our thoughts. Let us include thoughts that would be helpful and beneficial to us as Christians, and exclude thoughts that will be destructive and harmful to our spiritual health as Christians. Now, in this scripture that we read, ipakita na kakabsat, DJ dapat nga isu iti panunutan tayo. Think on these things. If there be any virtue. So, in-include na to, whatsoever things are true, honest, just, pure, lovely, good report. But it's not limited to that because it says, if there be any virtue.
if there be any praise. Iso nga, let us dwell on virtues and think on whatever is praiseworthy. Now, what is virtue? Virtue means moral excellence and behavior showing high moral standards. That's what you call virtue. Now, kadagiti tattao iti lubong, they don't care about high moral standards. No moral standards ko na tayo kinatakneng kan kinamanakem iti panagbiag. They don't care about it. All they care is their desires, but they never care about high moral standards. Kasla ko maditayan nyo tahaway kakabsat. Agpaiso nga adot babaknang, adot napipintas nga luglugar, building, ngamno kitam ti biag ti tao kakabsat, no high moral standard, hana makay-ayo ti imatang ganapo Diyos, hana pumasa. Narigat pa'y kakabsat nga kalingkingan iti moral standard iti tao, dagiti unbelievers, everywhere you go. Iso nga datayo nga Christians, datayot silaw. Insaad na tayo ti Apo to make the difference. So you should not imitate the world because the world does not have a high moral standard. You know, people don't care about moral standards. All they care about the standard of living. Like, you know, I'm rich, I have this kind of car, I have the latest kind of cell phone, I have this house, and I have this brand of attire or dress. That's what they care about. They care about the standard of living. You know, nga nabaknangak, napitnaslugan ko, agigianak Beverly Hills, or I live in Las Vegas, or I have a property in New York. That's what people care about. They never care about moral standards. Iso nga, because of that, the world is going down. Bumababa iti kalidad iti tao. Uray na babak nang, makitam kakabsat ti quality ti panaglaawan, di ba? Bumababa. Marriages, dita Amerika, ay magkadidi Pilipinas, but most especially the US, grabe ti rate iti divorce. Iso nga, bumababa iti kalidad iti tao kakabsat. Now, here we are as Christians, we are here as lights to make the difference. Wherever we are, kadagiti pagubraan, among our friends and colleagues, you are there as a child of God. Jesus is in you. He is the light of the world. And you are to make a difference. So if you are to make a difference, if you want to show and demonstrate a behavior showing high moral standards, your mind must have virtue. Dapat ti panunot tayo kakabsat, adda galad na. Adda quality na no kumapaltog, adda kalibre na kakabsat hanga sitsitik. Hanga dete kumkumporme, hana kasla iti tao no kasla iti lubong kakabsat. Iso nga, kuna na ti Bible, if there be any virtue. Iso nga ti Kristiyano, selective, okay? Choosy. No may panggap iti panagpanunot ken iti klase iti panagbiag. For example, amuyo ka di kakabsat nga dita US, kaadwan nga matmatay, katuhang nga gaputi cancer, I think Preacher Glenn can attest to that, nuhan nga gapu iti cancer, probably gapo na iti diabetes, wano hypertension, wano haangkat high blood. Am I right? Tama ba ako mga kapatid? Yeah? Why? Naggapuan na amin, di kita kakabsat. Anat gapo na, di gito yung saksakit, kundi gito yung pakatkatayan ti tao. Naggapuan na. Is it the environment? Nakapimpintas ti Amerika. Nakapress-press kot angin. Awang pollution na nga kasla Manila. Naggapuan na kakabsat. Naggapo iti makmakan. Right? Awan disiplina iti panangan. Now, physically, you are what you eat. So, noing ka sanggun deta sarming kakabsat, amen? Kitam deta langam yan ta sarming, bunga deta ti kangkanam, bunga deta ti pampanangan mo. Amen. Yeah. Hanna ma-i-deny kakabsat. What you see on the mirror is the effect of your diet. Ang kangapangan, di ba? Hamu pampanunutan. Kumbaga, wala kang standard. Wala kang mindset. Kuna na nga di Bible kakabsat kat dapat ti mindset ti tao ti panangan kat we do not eat for pleasure. We eat to be strong.
So, no ti mindset mo kat mga anak tapno agragsakat, then everything that is palatable, never mind no makaperdit bagi, never mind no makapangatot sugar, never mind no makapalukmagan, go, go, go lata. At awang nga standard mo't panangan. Ngam no ti mindset mo ti panangan is, for me, eating is not just pleasure, I eat to live. Kasi ti tataw nga kat ti mindset na I live to eat. Agbiagak, ti rason ko nga agbiag, tapno mangan. Iso nga kita nyo ti moral ti tao kat eat, drink, and be merry. Ragragsak nga ron. I live to eat. Datayo saan? We eat to live. So, anyat standard ti panunot mo? You live to eat or you eat to live? Di ba? DJ live to eat kat na baba nga moral standard DJ. DJ I eat to live na nga ito nga moral standard kasi you will be selective, you will be choosy about what kind of food you eat. Di ba? Anakas na deti live to eat kakabsat kat puro seafood iti diet na. Anat seafood. Whenever you see a food you eat, DJ ti diet na seafood. Ngam DJ I eat to live, selective kakabsat. So ti Kristiyano, kastamot kada tayo. Haan nga sinsinan. Because we live in this world, we are the lights of the world, we make a difference. Iso nga ko na ti Apo, masapol nga rod, if your light is to shine bright, if you are to make a difference, if you are to really serve God well, para ma-attain mo, DJ, kaya ti Apo nga nasantuan nga panagbiag, na estilo, ken napintas nga pamati, masapol nga rod, nga gwardyam ti panunot mo. So ulitin, physically, you are what you eat. Morally and spiritually, you are what you think. Okay? So, now, let's talk about the mind. Right and sound living depends on right thinking. Right and sound living depends on right thinking. So, let's go on. Kunam siguro ket pastor, naala kon DJ kayat na nga sa wen di Bible. Naalak di point 10 nga yes, I need to discipline my mind because I need to live with a high moral standard. I should not become like the world. I should not think like the world. I should not think like people's opinions, but I should think the way God wants me to because I am attaining a kind of spiritual life nga nabunga, naranyag, na agbalinag nga blessing kadagiti pada ka Kristiyano, and I want the world to see Jesus in my life. So, nagets ko na yung point. So, let's go on then. The following should be the prayer of your heart. Dito nga rod kakabsat, iti isurok kada kayo, nga pagibasaran nyo, iti pampanunot tayo. Okay? Let's read the verse again. In verse 8, it says, finally, brethren, whatsoever things are true. So let's talk this afternoon about whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report. Digito yung 7 kakabsat, we are going to discuss. They are wonderful ingredients that we need to keep thinking about. Iso dapat nga pampanunutan tayo, kan isot pangibasan tayo, it serves as not only the aim, but it serves as your way to assess whether your thoughts are helpful or harmful. Number 1, let's talk about the first. Whatsoever things are true. Now, tipakpakita na deti kakabsat kastoy. Di Kristiyano, datayo, if you are to think virtues and praiseworthy things, number 1, true means we must be lovers of truth. Okay? Ibig sabihin, dapat sika, ti panunot mo kakabsat, damdamagam lata ka na yun. Is this true? Is this according to truth? Is this according to the Lord Jesus? Kasi, no truth ko natin amin, duwa nga banag, ayan, ti truth ni Jesus Christ. Kung na I am the way, the truth, and the life. So, i-reflect mo no ka, mind mo, dahil ka diturturungan ti panunot ko, ket, is it pleasing to the Lord Jesus Christ? Uno, dahil diturturungan ti panunot ko, ket, han nga mayata day kini Apo Jesus. That's truth. May kadwa nga truth ket dahil Bible. Okay? Is it in accordance to the Word of God? So, as a Christian, dapat committed ka nga truth lang. Da kayo kakabsat, ano kayat yung ti fake nga panagbiag?
no kayat yu ti dete false nga panagbiag. Detane, deceiving, nalalilaw ka, no misleading, you are misled. Sika, no kayat mo nga ti prinsipyo nga da panunot mo kat dete linuko na ka ni Satanas, or error, or superficial, or slander. But we must be lovers of truth and allergic. Pinasa ito word nga allergic. Amam ti allergic, at the reaction mo nga, madidijay. Kumbaga, you develop an allergic reaction to false, deceiving, misleading lies. Kalati arig na absat, di ba numangmangan ka, at dati allergy. Sino ka dati allergy iti crabs? O, di ba? Sige, dumagat awan allergy na ya, rapas ti tiyan na, ure ana. Okay? Ure danum ti bomba, awan laha, nagsuyot, may latag absat. Okay? Ngam, no allergic ka ti crabs, the moment nga nangan ka ti crabs, ag-react di bagim, nga ma-DJ crabs iking ka, di ba? Ma-DJ allergic reaction. So, as a Christian, haang nga dete, tiltila adda nga kasarsarita, mabasbasam yan ta Facebook, Twitter kan amin, awan man lat pa nag-react di panunot mo kakabsat no right uno wrong di basbasaem. Kasi, kahit as a Christian, you have to guard your mind. Di ba? Kung baga, no, allergic ka ti crabs, bangang kape lang ti crabs, allergic ka lang aro dun. Likli ka muna, di ba? Nagado nga sa bali nga mabali mo nga kanan, dete pela pag allergy am iti imasem, na imasag paiso. Right? Kinakman ulit, sino ti allergic ti crabs kan shrimp? Ni Tita Teresa, ni Preacher Glenn, allergic ka. Di ba naimas ti shrimp, Tita Teresa? Aglalo giti dadakkel. Nagimas ti crab, aglalo no na pula, di ba? Pero uray ka sanot imas na, amom nga allergy, di ba ge? Mangang kape lang? No, you would not eat anymore. You would not even taste it probably because agriak di ba gime? So dapat si ka-Christian, adakas jay nga allergic reaction mo. Nga once nga false, deceiving, nagadot mabali mo nga panunutan, di kita pala pampanunutan. Nagadot mabali mo nga makita, iso pelat buyaem di kita. False, deceiving, misleading, and whether you like it or not, admitar nyo man kung saan kakabsat, anyaman nga i-input mo yan ta panunot mo, would leave a permanent mark. Definitely kakabsat. Basta anyaman nga napan di panunot mo. Whether it be deta through your eye gate, nabasam, uno na buyam, uno through your ear gate, nangeg mo, okay? Simrut di panunot mo, at the giant permanently. Nalipatam ko nam, pero it is still there. You just have forgotten it, but it's already in the mind. Iso nga, ti Christian kakabsat, selective, dapat iti panagpanunot. In Psalms 119 verse 160, it says, Thy word is true from the beginning. So, dapat replacean tayo dagiti wrong thoughts, misleading thoughts. Dapat ti panunot tayo, iti i-meditate tayo, dati word of God. Kunana, di may isang passage di Bible, anak kunana ijay, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he what? Meditate day and night. So, digito'y sasauti apo, principles of the Word of God, iti dapat nga i-meditate tayo. Okay? Now, another digiti dapat allergy tayo, false. Anat false? Hanap to. Deceiving, makalilaw. No makalilaw ko nam, there is a way that seemeth right. Akala mo makakabuti sa'yo. So, liklikam dayjay. Misleading. Lies. Amin digiti kakabsat, makita tayo itinainlubungan. We all see this in the world. So, ti Christian, dapat we should love the truth. We should love the Lord, the Word of God, that the truth. And we should be allergic to whatever the world is trying to show to us. Kumbaga, you don't easily succumb. You don't easily buy into it. Hangka dito tao nga alisto kakabsat nga maalilaw. So nga, no Christian ka, kat managpanunot ka, okay, managamiris ka. Another thing is slander. Okay? Hamot siguro uso, dito ayan nyo ti gossip. You are too busy to gossip. Aya, daka mo ito pag-obraan nyo. I think people in America are too busy to become chismosa at saka chismoso. Dito lang mo Pilipinas siguro, agmalmalam nga agtutong its, kada kuwakam agbibinggo, obrada, agat habang agbibinggo, agat chichismis. Pagsasaritaan da digiti na nasayaat, but
When you talk about slander, no slander ko naman kaming kabsat kat DJ false nga panang-accuse. So, there are times nga makitam ti bagim kan iti lubong kat sumken king ka DJ NB kat kunam apay isoda bagpa isoda kat kastoy da kami kat kastoy. So, thoughts begin to creep into your mind that would discourage you. Kasi ni Satan, di ba? Diniscourage na ni Eve. Kasi kung nanagat, is it true? God said, you will not eat the fruit. Kung nanagat, no, we will not eat because we will die. Diniscourage ni Satanas inanlilaw na. That is slander. Kung nanakastagat, amuti Diyos nga nukanin nyo. Kaya't maluktan pa nagkita yo, agbaling kayo nga Diyos. Kung di ba? Ni Satan. So that is slander. The problem with Eve is, intuloy na pelang aming kakabsat. Nga diningeg, dayjay. Iso nga, be careful what you watch. Be careful who you listen to. Whether it be uri ikonam nga friend mo, uri ibagam nga close king ka, no DJ bagbaganagan ka kakabsat, yat advice nagan ka, kat saan nga mayataday ka DJ conviction mo nga Kristiyano. Mga kapatid, you must be stricto ka dapat ipanod mo ako nam, no. I'm sorry friend, I think differently. I'm a Christian, sabali iti mindset me. You must be willing to take a stand to whatever is true. So, makita yung kabsat, yeah? I'm just trying to give some point of explanation tapno may relate you, Biagyo, how this point can be related to your life. Kaubraan man, deta, be careful who you listen to. Ang nadam ti dingdinggam. Ang natintila dat dingdinggam. Kan buybuyaam, basbasaam. So, dapat whatever is true. Okay? Number 2. The second virtue that you must be thinking is, number 2, whatsoever is honest. Now, ano mo ti honest kakabsat? Okay? No, honest ko na tayo, ti Bible, the word honest means, we must have pleasure on that which is honorable. Honorable. Honorable kat nadayaw. Okay? Honorable. For example, nakatadutat na ti kuwa kabsat, di ba? Aglalaok. Ala, makita yung siguro yun ta Facebook. Digiti langlangat iti tao. So, mag-ingat ka sa hinahangaan mo. Di ba? Kasi noan niya, DJ hanghangaam, ibig sabihin, dayjay iti standard, dayjay iti mindset nga daging ka. Limbawa, kung ang hinahangaan mo na klase ng pananamit, kat digite makitkita ti lupo na nga kasla postet meral ko kun inek kakabsat. Kung yun ang hinahangaan mo, kung hinahangaan mo ang Miss Universe, Miss Earth, so ibig sabihin acceptable king ka digijay kasi you appreciate it Maawatan niyo kakabsat? Kat as a Christian, that's not honorable. That is despicable before God. That is abominable to God. So, Christian ka, dapat Holy Spirit yadaging ka, right? You're the temple of the Holy Spirit. You must be thinking like Christ. And yet, ije life mo, i-demonstrate mo, hanghangaam, di gito style, di ba nagbado ti lobong, ti Miss World, Miss ba, yun ang hinahangaan mo. Ibig sabihin, acceptable king ka, dayjay. Di ba? Ibig sabihin, okay sa'yo yun. Which is, hindi dapat okay sa'yo yun. Kasi, if you are going to think what is honest, that thing should not be, what? Hindi dapat, ano yun sa'yo Hindi ka dapat nag-appreciate doon Kasi hindi yun ina-appreciate ng Panginoon. Despicable sa Panginoon yun. So, you must have pleasure on that which is honorable. And turn from dishonorable. Adaywam. Dapat do Christian kagat nag-value ti taste mo. Kasi baka Christian ka itan, save kan, hanamot nag-value ta taste mo, baptist kan, pero di pinabalbaliwan ta taste mo, di pa nagbado. Kumbaga, makikon-contest ka pelang tilubong. Ano pakikon-contest ang tilubong? Ano maganap mo ka deta as a Christian? Malus mo pa ita testimonium. Ikom-compromise mo, di conviction mo kan pamatim. So, ano nga panunot deta kakabsat? Makikontest ka kit din tinayin lubungan. Kumbaga no kumapin nakitaan ti legs, makipin na nga ato kamat. Nga makikitan kakabsat, deta markatakimut mo. Di ba? Ipakpakitam ti lubong. So, hanan pa yung nag-value ta taste mo. Hello? Ag-iisam-isam kayo dito kakabsat.
Ag panunot kayo da ibagbagag. Panunutan nyo. Hello? Si Bibiyag Kebel at Ta Sanctuary. Amen. Oh. Anat business mo nga makipinpin na nga to kakabsat. Are you saying they are your standard? Are you saying kakabsat nga DJ dishonorable iti apo acceptable ging ka? Now, kasanod nga ibagam nga napintas ti panakilanglangan mo iti apo kakabsat nga maragsakan ka iti apo. No digitay paka anat nga ti abomination ti Ilocano. Paka dete kinamumuhian kuna na ngamin ti Tagalog eh. Oo. No digiti makarimon ti imatang ti apo kakabsat. Ket isudamot iti acceptable yan ta panunot mo. Isudamot ti nasayaat para kang ka. Digiti dakes iti ti nasayaat king ka. Digiti makarimon ti apo. Isumot iti makaayayo king ka. So how can you make a difference? Kasano nga di biyag mo ipakita na ti high moral standard ka? Ket di panunot mo pelang kakabsat ket di mo pinanunot, di mo cheche kan deta nga banag. So nga deti kakabsat, rebuke detoy, correction detoy. Ngam agbalbaliw ka, nga nilang ag 2022 kakabsat di ka pila agbalbaliw. Anak ko na di jay kang kantaan, bagong taon ay magbagong buhay. Kita? Turn away. No mapang kaag-shopping, liklikam di gijayan from dishonorable. Diba? Base, anat base, nababa nga standard di kita kakabsat. Mabaling nga iti lubong, iso iti nangato para kadakwada ng what do you expect from the world? Naggapot impyerno ti philosophy na kakabsat. What do you expect from the world? Isot nangato para kadakwada dayjay. Iso ti honorable para kadakwada dayjay. Isot acceptable ti society. But what do you expect from the world? Saan nga naggapot langit ti standard na naggapot impyerno? So here you are a Christian. Tapos makianamong ka. Kung bagakat ibabam jay bagim, na inlangitan ka, you are supposed to be a light, yet ibabam kakabsat DJ kina-Christianum to the level of the world. Isipin mo yan, di ba? So dapat sika iti agbalin nga standard. Dapat sika iti appresyaran da, mabalingan da ka appresyaran ng dapat makita da jay difference ken ka. But you can never manifest a high moral standard in your life if you have not yet changed the taste of the mind. No dim binaliwan da panunod mo. Iso nga, God is saying here, whatsoever things are honest. Oh. Iso nga, it all begins deti relationship mo ti Apo nga talaga kakabsat. No haan nga serious deti relationship po iti Apo, you don't care eh. Di ba? You don't care about these things. Pero no serious ka, DJ relationship mo iti Apo, kan DJ panang please mo iti Apo kakabsat, siyempre, magiging aware ka na rin eh. No? The fear of God tabiyag mo, kat magiging aware ka na, na makayayo ti Apo deto eh. Indecent, nakita yo? Indecent, unethical deto eh. Iti kakabsat kita nyo, di ba? Iti uncivilized kati amambado na. Di ba? No ko natin ada ka di kita kabangbantayan, labos. Di ko natin nga uncivilized. Apa yung uncivilized? Because handa pa nga naamuan. Kakabsat DJ ethical way nga panang conduct iti sarili. Pero ita kakabsat, kaslang di kita imot awambado na ti civilizan. Di ba? Adape nga rod iti nailatang dita Hawaii nga beach nga para kadigita labos kakabsat. Ket kasla civilized para iti society ita detan ti civilized. No Christian ka, umanamong ka kakabsat, do you agree with that? Damagak mangking ka. Checkak man ta panunot mo no ustopelat, no ustot pa nagpampanunot mo no madi. Para ging ka umanamong ka nga detat civilized nga tao tay labos. Civilized ba yon? Umanamong ka kakabsat? No umanamong ka kakabsat, there's something wrong with you. The problem. Oh, kasi no Christian ka, dapat you must stand and make the difference. Talaga nga ti lubong dumakdakas. Kunam, di ba?
Numalabsam nagan na nga beach deta nga minan nga pagdadamagan ti Cebu bukod lalubongan. At nagan na. Ha? I-type yun man nga absat. Waikiki Beach Pacific. Waikiki. Oh, Waikiki. Numalabsam de tagabsat ket makitam de kita labos. Anak ko nam. Ay naimbag pa isuda ko nam. Haana. Numakitam de malabsam ta Waikiki beach ket makitam de kita labos-labos. Anak ko nam. Talaga nga dumakdakas ti lubong. Tama. No Kristiyano ka, no ti panunot mo kakabsat high moral standard. Ngam no ti panunot mo kakabsat ket kasjay mo lang, anak ko nam. Bayat di jay siga kasjayak kumamot ko na makikinontes kan itiram ta TikTok ang kakabsat. Ag TikTok ka na. Anak mapasamak no TikTok kan ag katok ta panunot mo na ta awanan eh. Ha? Ngam no Kristiyano ka ket high moral standard ka makitam deta anak ko nam. Tumagas sa talaga ti lubong. Permi a kumarkaro. Amo ito Amerika hindi kakabsat ti beach in the early 1930s, 1940s. Nagiti ba bayinog digos kakabsat nakapaldada. Nakapalda. Oh, the picture nga makita yo, research nyo ta internet, makita yo kakabsat. Kat numapandag digos ide, kat kapilitan nga de, tay lamo-lamo da kakabsat, adalingod da. Idi kakabsat, agtiliw ti pulis ti nakasyort. Nakasyort. Agtiliw ti pulis dito Amerika idi. Kita nyo ta internet, ma-research yun dita. Ita kakabsat, agtiliw kat pwede pulis din nakasyort, gusto ta puliso na. Paswi-paswitan na kan, na makita na talupo mo nga kabsat. Di ba? So, no si kakat Christian, anak kamot nga rod, anat lugar mo, anat place mo. Di ba? What kind of virtue? Do you have a virtue? A high moral standard and moral excellence? Ipakitam. So, how do you do that? Kasano nga maaramid mo? It all starts with the mind. So nga, we must have pleasure on that which is honorable and turn away from dishonorable, from base, indecent, corrupt, and ethical. So nga, dagayong anaganat, nga babait anak na, adada kayo, ayan, ni Erwin, kini Margie, babalasang digiti ubingyaw. Da kayo nga babalasitang di tagakabsat. Ulitag ha, no kaguray ito imbagak, kaguray ito imbagak, makaammo ka. Oh, da kayo nga babalasitang, haan nyo nga surusurutan ti lubong. Kasi han na makay-ayo ti apo deta, han na isot istandar mo, Kristiyano ka, ulitag, saan mo nga ibababa, deta kina Kristiyano, iti level, iti moralidad ti lubong, kat ti moralidad ti lubong, naggapot impyerno, tagalangit ka. So nga ipakitam nga Kristiyano ka, binalbaliwan na ka iti apo. So ti point na deto, you change your taste, baliwam ta taste mo. No worldly ti taste mo ita, isurrender mo ka na po Diyos, kat kunam apo pakawanan na, kasi ti taste ko may panggap ti panagbado, kat indecent, dishonorable, unethical, immoral, seductive, anat seductive, makagargari. Ipakpakitam deta puun tabulkan mo, kandeta doorbell mo. So, very seductive ti taste ko. Kalang ada appreciation ko kadigito ingam, Lord, please change my mind. Change my taste. Itad mo kanyak, ikatam kanya kun apo ti panaggagar. Dapat ti mariknak, maari pa ako, maari yekak dapat makakita at kakastan apo kunam. Sukatam deti taste ko apo. Di ba? Da kayo nga padak nga husband, kayat yung tititigan ti lalaki, det asawam, gaputa makita ta lugpo na, makita ta puon ta bulkan na, kayat mo kakabsat. Awan na kakabsat, no siya kagat awan na. Haanak nga fighter kakabsat nga mablak ayang ka. Why? Because kayat mo nga rod, nga pagpipiestaan ti lalaki, det asawam kakabsat. Amen. Hello, si bibiyag kayo ba dita? Amen, kakabsat. Aguni kayo. Amen. Di ba? Oh, you see, iso nga kakabsat, alagat mesa lang nga aspeto da panagbado nga, in illustrate ko na deta, tapno ada idea yung kasjay gayam iti kaserious na deti panunot nga honorable. One area na deta, adupay ti area nga mabalin di pagsasaritaan ti honorable. Ugali, panagsao, actuations, adupay, ngam nangisaytak lang ti maysa nga issue nga napintas kakabsat nga dapat kat pagbiyagan tayo.
So whatsoever things are honest. Iso nga kunam apo madi han nga honorable digiti appreciate apo nga ideology saan nga makay-ayogin ka, saan nga nangangato nga banag no di ket base nagkaput impyerno mo digiti appreciate kun apo nga banbanag. So change my mind, Lord. Okay? Number 3. May katlo, patinggaday peleti number 3. Okay? Amen ba, kakabsat? Takim imas, deti si Dayo, ay asili. Naadat. At adatan tayo tupay ito maminsan, kakabsat. Nakurang pela deta. At adatan tayo tupay. Okay? Number 3. Whatsoever things are just. Okay? Diyaman kay kid dita, deti church tayo kat maipreach ti kasto. Do mga baptist, dita haway kakabsat katawan. Ala, hanos to da kunak, da kayo, makita yun, di kita do mga baptist, hanga deti pananguyaw kakabsat ngam, ti ipagpagita kat be thankful da kasto nga, may kaskasaba ka da kayo, kabsat. Mabutan ti papastor, di da preach ti kakasto. Maamak da. Kasi pumanaw ti miyembro. Apay, da kayo kakabsat, no may preach ti kastoy, pumanaw kayo kadi. Haan eh. Kasi nanakam ti pampanunot yo, maawatan yo kakabsat, di gito, para ti apo, di gito. Amen. Deti la, da parikot na kakabsat ti, adatahan na napindas panunot na't pumanaw. Number 3 kakabsat, whatsoever things are just. Na ano mo ti just? Ti just mo kakabsat is, we must love uprightness. No uprightness ko na tayo, nalintag ti imatang ti apo. Upright. Di ba? Nalintag ti imatang ni apo Diyos. Okay? And appropriateness. Ano kaya na sound deti appropriateness? Apagiso. Di ba, no inawat mo deta income mo, deta keke mo, no deta sweldom. Siyempre, ada appropriate nga pakai gastuan na. That's what you call appropriate. No ingat deta para iti rentam ket ingatang hamburger, you are misappropriating your budget. Right. And that is not just. So, mo irwam ta panunot mo ti kasta kakabsat kasi at the end, anat mapasama ko Sir Glenn, tumaytayad to the credit card mong kakabsat kan perme nga maikali ka. Kasi, wala, hamumot ngamin nga, you are not willing to deny yourself, tapno lang di appropriate ti aramidem. So, dapat di appropriate. So nga, dito agat example tata, dito may panggap ti budget, di ngamin. So, no, adda iti budget mo. So, inawat mo tayo sweldo mo, di ba? Anat umuna no kuang kakabsat. Alaman? Anat umuna no kuang, no naawat mo tayo sweldo mo. Nice. Amen. Apay, digiti ubing simong bat, digiti adults, awan so da. Gawin sampay, anat umuna no kuang, no naawat mo tayo sweldo mo. Amen. Okay. Kaya nyo man takaabay yun, no, insa una na insa o kakabsat kat medyo irot pelarik na. Isa pa, anat umuna, no naawat mo tayo sweldom. Insarita mo lang takaduam, takaabay mo. Naku, mga kapatid. Sana makonvict ka pag uwi mo, pag hindi mo sinabi yan. Okay. Now, di siyempre naawat mo di income mo, di ba? Tithes. Deta kat para ti apo kakabsat. Nalintag deta. Just. Nalintag ti matang ti apo. Itid mo. No, deta tithes kakabsat. Mo kas pa de tithes. Napa mo ingatang sapatos. That is misappropriation. Haam mo nga in gastos DJ dapat nga para ti apo in gastos mo sa bali, you are misappropriating it. No si kakat Kristiyano kakabsat agkintayag kumata panunot mo deta. Once nga da in misappropriate mo nga besa nga banag agkintayag among ti agkintayag. Agali gagaw ka ket kunam apo kasi kinam deta sumaruno considering that God is righteous and just to recompense. Ti apo so papakan na ka eh. Nohan na usto ta inaramid mo ti Diyos na matmaturog. No usto ta inaramid mo also ti Diyos ket siririing ammo na kitkitaan na aming kakabsan. Isu nga nohan na usto di inaramid mo talaga nga pariknaan na katiapo. Ngem no usto ta inaramid mo kakabsat maalam di favor di grace ti apo. So kunam apo deti tights ko makitak dagiti ado nga pagkasapulan ngem
gapo ta iso deto iti usto ket para ken ka ipaay ko Apo Dios king ka. Amo, the Lord is just to recompense. Kala ni Michael, ite member tayo di Australia kakabsat. Ket nagtestimonyo idi kalman. In testimonyo na kakabsat nga idi mga 4-5 months nga agat attend ti Bible study na irot. Kung nagat nog pipritsak iti giving, mai-mention ko may panggap ti panangted. Pero may nga bumarbarat pidit-pidit ko kung kakabsat. Daga mo no, daga-daga iti bumarbarat pidit-pidit na ita kakabsat. Arikapan nyo man talapayag yo, no hamal na bumarbara. Kahit nangasawan, han na kaya ta dinggan kakabsat. Kasi, nairot dirik na okay? Ado dagiti negative reasons na han na itod. Di ko ang kakabsat, dimtang ti point nga talaga nga makonvict isunan. So, nagkariti apo, kat ko na Lord, no ipasanak apo ka deti exam, deti English exam na, ikarik itod ko tights, impasa ni apo Diyos. Amen. So, intong pal na, tatakabsat, idi itod ko kunana, agalangan jerik nat, kasi taliyawak dagiti needs me. Plus, taliyawak dagiti kayat mi nga gatangan kunana. So, dua, needs and wants. Di ba? Desires amin di jay, needs and wants. Taliyawak dete, need mi ganda giti kayat ko nga gatangan. Ngem kayat ko nga aramidon ti upo. O yun ang maganda Makitam tay needs mo, makitam tay wants mo, dagiti desires mo, dagiti pangpangarap mo. Ngem jay panunot mo, kayat na nga aramidon jay right. What is just? So inrugi na kabsat, tata mo yo, nakaragragsak nga mga testimonyo. Amok nga adu kada kayo kakabsat, iti kakabsat di ta Hawaii, na adult needs you, adult wants you. Ngem ti apo nakidil kada kayo, and you want to do what is right. Amo yung, uray hanga dakay ti kabaknangan. Number 1, nakaragragsak ti apo kadeta nga panag-obey. Number 2, deta testimonyum kakabsat, han na mabaybayadan ti kwarta, maka-bendisyon, maka-encourage, kan maka-inspire kadigiti adu a Kristiyano. Awang absat, isukat mo nga rod. So nga, it pays to do what is right. And At idi, naminsan nga Sunday, in-share ni Pastor John di pavement di Memorial Park. Kakabsat ko na masapol tayo ti 50,000. So, ije Australia, jak mo nga, habang nga istorya ni Pastor John, agtutulag dan. Kung nada, kakabsat, ana, kakapanunutan dagayam. Datayon, timangi shoulder, di 50,000. So, nag-message that. Katambo yung kakabsat, idi Huwebes, kuna ni Brother Michael, among pastor ko na, idi adda kam di trabaho, lumabas di boss, agsabat kam di boss may, pinagsardeng na ko na, Michael, wait, ko na. Tapos, adda kinaut na kano di bulsa na. Tatang kakabsat, intod na kan Michael, ko na bonus mo, year end. So excited ni Michael, napan di si Arasegod, binilang na. Amo yung kakabsat, nakigtot. DJ amount, DJ intod, DJ boss na, sub-subra pa'y ka DJ, parte na ka DJ 50,000 nga paggugudwaan da. Amen. Ragsak ng kakabsat. So, awan abak mo no aramidem jay right, giving kakabsat. Dada pa you will never be hanggang nga losing, hanggang nga dete na abak. You are always on the win-win situation when you give. That is appropriate. Iso nga, exercise ang tapanunot mga da kwartam, uray dumakkel ta sweldom, dete lata just, dete maiparbeng nga itod ko nga tights, haan mo nga kiskisayan kakabsat. No dumakkel ta sweldom, dumakkel mo ta amount, ngam isula iso di porsyento, 10% lang ta. Men, hanga dete, di makkel di sweldom, iso pa lang iso di amount nga itod mo. Just deta ang kakabsat. Sweetik deta. Iso dete ko na ta Bible, rubber ka no kwa, mananakaw ka. Kunana, will amen rob God kunana. Takawam ni Apo Diyos, sweetigam ni Apo Diyos. Hindi yan just. So nakita yung adupay again, adut pa kay applyan na kakabsat deti just ngem ilang mapanunot ko nga i-relate kada kay nga topic itaket giving. You need to give what is just to the Lord. And Iso nga deto yan. Year end. Damagam iti bagim. Saludsudem met kini Apo Dios. Lord, did I give what is just? Itanga tawo na po have I given what is just? Dada brethren jay lawag kuna ni Pastor Chow kanyak, Pastor, ag-excuse ak pela de construction, di makatulong 3 days kasi urnosat dete year end statement of account me. Digitay members at dada member nga mang damdamag. Kitakman dete ko ano adda nalibtawak nga tights ko.
Wenno adapay kurang ko ti commitment ko. Kat praise God, kayat da kakabsat nga ituwid, kayat da nga i-correct to make things right before the year ends. Amen. Tapno naragsak ka mo lang nga sumarabo, ure awan ado nga kwartam no, right di pa ng end mo di year, naragragsak ka nga sumarabot, baro tawan. And Ngam ta uray na ado mo ti addaking ka, si kalat ni Apo Diyos di mo't naragsakan. Ano tragsak mo nga sumrek ti baro nga taon sa kararag? Lord, prosper me. Ano tragsak ni Apo Diyos nga doon mo nagtararag mo? Si kalat nap-nap di mo't naragsakan ti Apo. Ngam no iti day ti nga tawan ko nam, Lord, thank you. Parabor mo amin. In my entire life, in my entire Christian life, this year has been the most dramatic year in my life as far as cheerful giving is concerned. This year, I have learned to give money that I have never given before, all by your grace. Kat Apo, hangkuman nga nagatang digiti kayat ko nga, aduman digiti kayat ko nga gatangan ngam jak nagatang itang atawen. Ngam umdas nga ragsak kon nga napadayawan ka Apo. Kat gapo iti deta naragsakak nga sumrek kan sumarabo iti baro nga tawen nga si ina namaak ti favor mo kan adu nga blessings mo kasi naragsakat nga napadayawang ka. Amen kakabsat? Amen? Amen. Iso nga kasta dapat ti Kristiyano. Hamo nga kusitan ti Apo, hamo kusitan ta bagim. Dapat they just latta kakabsat whatsoever things are just. Amen? Amen. Oh, baday dayo ti Apo sa totoo lang. Oh, testigo ni Tita Minda. Tita Minda at makunag. Napimpintas di pa nang explain ko itang medical man, di ba? At adult viewers di kalman. Ngam napimpintas di pa nang ilawlawak ko itang kakabsat. Now anag. And I thank God for the wisdom. So siguro kat ko talaga nga digito iti kayat ti Apo nga mga ganyo. Particularly personal nga kayat ti Apo nga mga ganyo. Iso nga hangko na ibalikas digito may panggap dressing kada giving. Jak na i-preach di kalman deta kakabsat. Talaga nga amuti apot ka sa pulan yung mga gan dita Hawaii. Amen. Amen. Thank you Lord. Sapay ta deti Apo nga nangagan mi ita. No adot nagkurangan mi ket correction, rebuke. Ngam no aramiden mo ti usto, comfort kada kami Apo. Ngay naramid mi tay right, di kam nagkamali nga nang padayaw ka. Di kam nagkamali nga simurot ti pagayatam. Di kam nagkamali nga inyon unada ka Apo Dios. Tauri mo udin ton digitay para kada kami. Anamot lang digitagat na indagaan personal lang. Ngam naaramid min tay para ti pakaidayawam and we have laid up treasures in heaven. Bless my brethren, their desires of their heart. I know sikan tumot Apo di mang sumapat kat kadi Apo. Bendisyon ng ida, itiragsak nga saan nga magatgatadan, kan saan nga maitud, ti anyaman nga na in materyala, na in lubungan, na in dagaan na banag. Bless Preacher Glenn and family, in Jesus' name. Amen.